a tla tseba go belega ke di 2 February today mogotsi ya ka Mmokene Mohlala wa go tswa Bakersfield ga ana 20 minutes a mphounetše a bolela le nna a re mogotsi ya ka ditaba tše ke di bonang mo social media ga di nkgahle ke kgopela gore ge ba bolela ka wena mo social media o se ka fetola ge go na le panel o seke wa tšwela pele o namela mo dipaneleng mogotsi ba tlogele ba go bolela ga ba thome ka wena a mpotša mantse gore focusa mo di-businesseng tša ga go tlogela dipolelo a bolela le nna re ya reng motshwentši ga o bile le case ba go latelela ka gago o se ka ya ko dipaneleng mogotsi ya ka Mmokene Mohlala ke a leboga ke a tseba gore le ka mohlangolo wa mathata ke na le mathata ko wena o gonka wa nkgotatsa kudu wa nkeletša o na le maele a mabotse modimo a go hloma lefatše ke a leboga my followers ga ke sana go namela di-panel total ke kwele mogotsi ya ka Mmokene Mohlala o nkgadile Dr. Malinga o mphonetse kudu ka sa sware di-phone wa nromela message gore a go hlokagala gore nka prove my point a ke kolote motho explanation magola tseleng ke bona mphonetse kudu ka sa sware phone ka re o tsere magola tseleng le yena o tlo mpotsa ka nto e tshwanang rangwana ka Mankgana GF Mankgana from Tlenkawi le yena o nkgadile o boletse le nna gore ngwanaka sa tlo sa namela di-panel please Black Cat ke a leboga ngwanesho motho ga le sediba thank you very much ke rata go leboga batho ka moka ba ba nkeleditšeng ke ba bantši ba banga ke ba tsebe e no ba di-followers shaka ba bang e ba mphonele bile ba kwatile ba re fologa mo paneleng tlogela batho ba ga o bone gore ba swaregile na ka gare ga batho ba le ba panele ka moka go na le monno mongwe a se gore ke a motšhaba ke no ba ke mo hlompha ka go tlhalefile ke Simon Ramolotša o mo hlokomele le ga a bolela ga a no tlhampikela ka marogane o na le listening skill a se gore ke a motšhaba ke no ba ke mo hlompha ke hlompha monagano wa gagwe a gona molato ke a leboga ke leboga le makhi aka Phatla Mohlake ke ra yena Pastor Joe thank you very much go ba khotsi ba ka moka di-family ba bereki ba ka moka na ga bona ke a leboga ga go lena my followers thank you very much ke re go lena shalom and Dumelang abusheni dumelang ba gešo ke ga botse ge motho a ipona diphoso wa bona gore tša di dirileng ga se tšona o se ka ba dumella maikutlo ga gore a go laole nkore ge o le motho o ikwa gore o kwatile o ikwa gore go na le dilo tše e leng gore di go tsene ga kudu di go hlakahlakantše humole o tšee founu o lahlele kwa o se ke wa bolela selo o se ke wa fetola batho ba bantši ba swanetše gore ba ithute gore ge ba šetše ba kwatile ba swanetše ba laole maikutlo a bona ka gobane ge o kwatile o tlo bolela dilo tše e leng gore ga di nyakega botshasa di tlo go tsenya ka gare ga kotsi so Prophet Tshepo wa itshola ka se sene se senga se dirileng go kaone ba ba mo kgonang ba ba re ge ba bolela le yena a kgona go kwešiša ba mokgadile a galegile ke ditaba tše di kgahlišang tšeo a re se ke ra laola ke maikutlo no matter ba re o skemile batho o ba skemile ka nnete go ba go diragetšeng maikutlo ko ona a tlampele tlogelang gore ge le šetse le kwa bohloko go ba le kwa go kwata le fetole ka gobane o boletše dilo tše ntšhi tše di košang bohloko tša gore be ba itia tsaka he Jovius a sanka mothatša dilo tšeo mafelelong di ka ba tsenya ka tronkong le business ga go senya business ga go tsebe gore motho ke mo profita ke ngaka na pele batho ba bangwe be ba ikemetšeditše gore ba tlo ya go nyaka thušo go yena ba tlo yana ka morago ga go kwa ka mokgwa e leng gore o bolela le batho ka gona na ba tlo tšhaba le go ya go sasa ga ba šetše ba bone gore motho ga a šetše a kwatile hei le rena a ka re donora ge re fitlha kwa le ba bangwe e leng gore ba nyaka go di-brand tše dingwe ba ba nyakang go partner le yena le bona ba re
o yena re a mo tšhaba ge a šetše a befetšwe le rena wa re thuša re ka se mo kgone gomme re ithutile go tšwa go yena ebile re bone gore motho ga se a swanela go laola a ke maikutlo ke tšone tšeo. And thanks so much for watching. Please forget to try, comment and subscribe. Lerato ke leo tada lena le reng ka tabe ya Prophet Dr. Atshepona ya ka ba ile gore ka mokgola be ya befetšwe ka gona nkare o tla hlatša ke nnete na gape ga ya ba bolela bja kgamega ebile